Yo kini ka kanhon rebel saya kan nomba darah nakabor ki shipai kari saya maham kari India ban omlet cinglet cepo kari saya tat ndala penmena dakum wipat kejinglong jingman haki benda jong kari saya haba syupet berbisharnya naki eke bero pedang jalong tat haduk mata umpat idon kano kejing kermen panong bakit pajba pasa hapo ketai kari iya kabamta baka chong suk shong shangan kan wano kam kloi bat kam tam kejingele apren ki shipai kari saya bat ka kanhon rebels balalam kmat taka islamic banong bakan dono hapdeng kejing ya slotu jingmut ne sangeno iya kejing ya pen ibor bat kejing ya siat bamar keliang kumno banyo baniya kini ya kabor seksar hapo congkati kari saya kajingele kabajur bha hapo congkani katayo kadai hapo kanong ba alepo hakabagi shipai kari saya harengkat kajing raplang gi shipai kari Russia kila penjur bha ya kajing tombor ban bom kamtam haki benda paladon dekite kanun rebels hadin kajing yo kini nakakti ki shipai saya bat balengba ketika Cingyarap ke shipai kari Russia ke shipai kari Syria kilayo ban penhergradno ya ka kanhon rebels napo ketekan nongba handrai pause hadu mata ke shipai kari Syria kim patchem lakam bakilayo biang 6% jongki ya ketekan nongba Aleppo namar dambun ki kanhon rebels ki badang don kumno ban yo kini biang sahisin pat ya ketekan nongba Aleppo dang menin kasngi haka jingele kaba shirkai ba kabalane hadu shiteng sngi ka jingether kaba markaliang lengba ki bom kitup kiman baklain bor haka ba nakaliang ka kanhon rebels kilala ban penhergratno ya ki shipai kari saya napo kan nongba mama bat ban yok ni sendon ya kabor sensyar jongki nakakti ubashar al-Assad haka ba daki hajar mut ki pajba jong kateken nongba kilami ban priang sobha yakid khot chongka kanhon rebels naba ki babon kiriu pajba kim don shu kajing shania hakabor kajing yalam u president Bashar al-Assad ya kari saya threat kendit Bashar al-Assad manda kasi namar ki kanhon rebels kila penna bakilayo ban kini biang saya kan nongba dara hakajing yale kapashir kaiba kabalas dang nadu menin kamit tat hadu baka kanhon rebels kandala ban penhergrat ya ki shipai kari saya napo kan nongba dara menta kastep kani ka jingla jungka kanhon rebels ban yo kini ya kite ki nongba menta kalabu jingma ya ka jingim jung Bashar al-Assad bat ya kabor sensyar jungu namar ula ban syakni no saya kan nongba Damascus kabadai kan nongba bakong santam jongkri saya bat ula bat syak penhergrat ru ia kakam presiden kebaut tangbat hadu mentah lada ka kanhon rebels kala ban tur syapo ketika nongba Damascus ban kini ia kabor nakti ki shipai kari saya namar ki babon ru kiri pajba kila ai ka jingkresan kabapura ia ketika kanhon rebels kumta la ban ong bat krensyai hangne bakandang simpor ia kabam mentah baka syong suk syong shngan hapo katai kari kan wan biang sah hisin handrai tat enda haba ki shipai kila ban penhergrat no sendon ya katai ka kanhon rebels netat enda haba katai ka kanhon rebels kan yo ban sensyar sendon ya kari saya hi paro kawai halor katai ka jingja hapo kari saya nakaliang kari India kalak kerpat ya kinong India kibatmu ban le chapo kari saya bakin sangin no shwa ya ka jingle jogi naba kadang don habreng ka jingma iya kabamenta badru de kelak kerpat ia kinong India kibadon hapo kari saya bakin persang ban wan paino shwa shala kajong kari tathadu banda penbena dakum wepan ban laj na ka jingma ka jingim jogi batla dalong kabala kinle no kamploi ban mi napo kari saya iya kabamenta badru de ban pentip chapo ka Indian Embassy kabadon hapo kan nongba Damascus ladadon kanu kanu kacing siam jinge
baru de ka Indian Embassy hapo ka nomba Damascus kala penmi ru de yaki helpline number kumno banyo ban pentip direct shapo ka Indian Embassy baru kila ban syuk pentip lengba kamel balap penbena pajba kumta ki pajba kila ban pentip direct hakini ki number khandai riu lai lai prasan khandai nyopra lengba ka WhatsApp nekila ban syuk call direct baru de hakamil hoc.damascus@mea.gov.in